Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Nyawanan bayan. Puston, nakababayin ka dagi adad iti paradaan ti tricycle. Oh, apay kita anak. Sika. Ha? May sakamat. Ulbod kayo lalaki. Hala, dahil ti babae, tila iramraman mo. Manong, dahil ti mapan? Wanading. Shakti driver. Malaalan, sumrakan, Emma. Papanan tayo ka di ading. Ijeman Public Market, mabalin manong? Ay, wana ading. O sige, sumrak ka matan. Ulbod kayo lalaki. Ay na. Bagtik nga to dahil ti babae. Sayang. Nagpintas pa imat. Bro, napanan na kita ipasaheros mo. EJ Public Market pare. Anya? Nagsangsangit mo't yamay sa. Sapay nagpintas ka. Ngarod ah. Makigkigtutak. Tanong ko nga, agpukpuk ka iti dalan. Kanayon na nga ibaga. Ti, ulbod kayo lalaki. Ungko na nakit di. Ang mga nulino ko damay. Siguro ah. Nga mamang pare. Hmm. Sa nga gasot tinted da. Idi isupyak ko man. Saan ganun? Oh. Ha? Ay, mayat nga rod ah. Nagpa-soft drink sa kang roda na. Si Kamat. Naglaing ka ako, Mikil. No si katag swerte, di ka pa'y mangiparaman mat. Sumarding ka man. Ni apoy sumat. Masika ti ka na yung nagsuswerte. Sa bali lang aming kati nasingpot. Ha? Nasingpot lang nga roda. Gwapo pa eh. Di ba? Ay, uray anyat pa ng pasablog mo kanyak. Di ka ikan iti soft drinks mo. Eh, di ka lamas yan, mat. Painumot adag iti mawaw. Huwag pa'y binamanok, bro. Si Imat na. Nagpudutan ni. Daga. Oh, sige. Wen, ala, mapantan di ta store. Ta ilibre ka man lang iti merienda. Ne, di matagsangsangit na naitulod ko idi dayto eh. Iso ti adda iti igit ti kalsada. Pay man tapos ina. Nagpara man. Papanan nyo, miss? Iji plaza manong. Sige. Iji nga taplasa nga trabaho. Nagpintas. Ay, Simple pamita pa. manong. Pakisardan mo pa dita, tadadagasan. Op. Uray nakbit Alaak lang tay bagahik dita balay. Ne. Simrik matlatan di tawalay. Hoy, dinaklagdan! Pumano ako dito yung pirgo balayan! Anya nga tati mapaspasamak di ta simrikan na. Nung una ka saan ka pumanaw? Saan ka pumanaw? Dinaklagdan! Awan sirbi na agdan natin pa ito pumano ako lang! Anya nga tanti mapaspasamak. Pinaltugan ng samatan. Ay, pumanawak dito yan. Itakon! Pinatugan ng asawa! Tulungan na! Dara ti babae arumor ti balay. Ay, maaya ko dito balayaw. Taakayat ko mananti ang daw kon ka ititulong. Natiliwan ni Nardeng. Kat inton Lunes mananti, bista ti kaso na. Anyarot ti maitulong ko, ma'am. Si Kalaan, tinakakita at tinapasamak.
Kat no mabalin, sikat ang balin, asaksi. Ha? Saan nga ta delikado dayta, ma'am? Ay, pangasim ka di Tapno may paya, iti hustisya tinapasama kanya anak ko. Uwan gayam. Kumusta ngayon ti anak yo? Nasaya at mutan. Medyo pilay-pilay na langan, ti tama, iti lupuna. Kaasim at ti anak yo. Day tangarod. Adada na nakakaasi, no saan na may paya iti hustisya, tinapasama kan kuana. Kadat no saan na may darom da di alalaki. At nantumanan di tiruar mangririmo kiti anak ko. Oh. Ay maasi ka kumama di anak ko, Barok. Agtistigo ka kuma. O sige na. Umayak inton mabista ti umuna akaso. Ket ibagak tinakitak. Agyaman na kiti pa ng sarong karmo kanyak, manong mon. Awan anyaman na. Kahit kailangan kumustaan. Sa anak pa'y nga okay. Sa anak pa'y launay makapag na. Saan na bale? Makapagnakan tumatlaeng. Kaya nagyaman ka, ha? Talo po lang ti pinaltogan ti awanan ba na lalaki. Uwan nga, Rod. Kaya di ka madanagan. Natiliwan dahi a lalaki. Barumbado talaga na di lalaki. Nadagsan ti basol na. Malaksi di ti frustrated murder. At dapay ti saan na lisensyado apaltog na. Iso ti maikasumatlaeng kan kwa na. Bro, nadamag mo. Tiyan niya, bro. Sus, ag dinamag mo ti pan nakakita mi ti naramid ti kalibin ni Emma, ti ta barangay San Pedro. Anya? Delikado kan samot pare. Ngamin, kata ka numat pang tadaya karding. Nang runay ta. Talagang awan lusot na iti kaso na. Amon, bro. Makonsensya ak iti kinasarita nakti ina ni Emma. Iso, makamudinan. Ha? Nasaysaya at matkit di Numabalod dahi a lalaki. Iso nga rod. Grabe mat nga minti naramid na kini Emma. Si good guy mapuser da jay. Iso siguro akad ni Emma apanawan ni di. Maduktalan na akas jay gayam ti modus ti kalibin na. Uray gayam saan ako niyag testigo pa Kat mabalod lat taday di a tao. Agyaman na kiti padagtistigom amon. Diyak na makasubsubad iti dayta akin na imbag mo. Awan anyaman na. Inaramid ko lang ti rumbeng. Tapno agnakam dagiti kasken ni Karding. Emma, rumor ka. At day bagakkan ka. Emma, ay-ayatin ka. Amom dayta. Hoy, si ka lalaki nga ginlalaing. At tantual tamo kanyak. Anya? Saan ka mabutang iti pangtam? Uray, tanang nagdagiti pulis sa gwardya. Nakaposas ka lang arudan. Natangsit ka pailaeng. Anya, imbes ko mga agbaliw ka. Ngam saan? Iso nga ipablatter ko day tapang tam kanyak. Nagpatinggamot lang ti kinadakas mo, Karding. Kat sapay la ko matagbaliw ka matan. Ay sir, ipanaw yun day ta demonyo. Isubliyo ni di pagbaludan akay batugan na. Ginok mo yun! Ne, si kamat mo nakong sumrek ka Agyaman nana. Adda ka din ni Emma? Ay, napanijay ile. Adya ka no gatangan na. Kasta? Importante ka de, ti gagaram kan ko ana. Kwa? Itay pa'y arimor day jay. Nalabit, dandanin sumangpet. Nana. No, saan ka lakit ding agap apura, uraye mon. Ay, mabitla ang tayo nakita ano naluton tayo ka anak akjay pansit lututun na. Pangururayam ka ni Emma. Kababain samot na nana. Ay, di kang babain, Barok.
Ay, sakit di ati, mababain kan ka, kat agyaman akmanan Adon, tinaitulong mo, di kakaisuna nga anak ko. Awan day jay nana. Inaramid ko lang ti rumbeng. Nana, awan ka diti nasasaon ni Emma kada kayo? Nasasao nga anya. Kwa? Paspasyarik ti anak yo, Taan niya. nabayagan day ti amarikrik kan ko nana. Ang mabainak laeng. Amangan no, kunaan na lang agun-gun dawaya. Anya nga minday taaya barok. Mabalin ama amwak. Ay ayatak ti anak yo nana. Kat no bilang ta dapan na kay karkarito mo. Kat numabalin lang nana. Anya day taaya. Ay, umuhon maawatak. Day talaga yan. Kat anya pa'y nga rod ti aramidon na. Alabay kasaritak to di anak ko. Taawanan ti ado arason. Aklonan nakakit din. Naimbaglakit din. Mabitla ang barok Tainak man bangalay ti meriendaan ta. Nasaysaya at no da pagsarsaritaan ta. Adamot meriendaan ta. Di ka kumangbaling na maang. Amo mga dan kinalibin ko. Saan at tinapalabas mo tinapatid kanya? Ngamkit di. Ti marikrik na. Kan tuipit-pitik tuy puso. Talaga? Wen Emma. Mariknak nga agayatak ken ka. Italayang ang nakariknak iti kastoy. Para iti may sa babae. Anya? Day tatipod no. Awan makunaken ka. Ngam, ikan na kumapa iti panawan ko amang panunot. Wano mang tingiting iti riknak. Emma. Mas dawak lang. Nagado ti sabali kan mas maikarikan ka. Pudno day ta. Ngam, narigat niya ilawlawag. Nalapit. Talaga sikat na ikari. Para kanya. Anyan? Siguro. Talaga akasta. Nudumtang ni Ayat. No kasta nagrayo kan ni Mon. Una nang. Idi pa'y lanadlaw ko. Kan amom. Imbaga na amis mo kanyak. Ay, nakitak mata na singput ni Mon. Ngam anya. Saan nga tanga asilaan tinangiduron kan kwa nang agayat kanyak nanang? Pagkunaam mo titikas ta. Ada ngamin pa nagduadok nanang. Ngamin, nagadot at adama ikarikan ko na. Ngam apaya kas kanyak pailaan. Kas kanyak kasubsobra. Anak, no ayat ti agari. Saan anapatag ti kasasaad ti may sa tao. Nanang, saan ka nga idurduron kan ko na. Ngam makitak anatalgad ti biyag mo kan ko na. Nataltalgad, ngam dayjay akarding. Ay, nabayagan na sana nagpasyar ni Mon na. Kan damag may pimanawan dito eh. Apay nga ta. Ni. Bro! Nasaya tadakan. Nasaya rin nagpaiso. No, kastaan nakasunglasses kalata. Apay ka di bro? Sibsibot lakit di dagiti talo lalaki. Birbirokan da ka. Kan karkar na dagiti karoda. Naimbag na naawatan mo dagiti kakadwata at drivers. Idi sininyasa kita. Imbaga kadagiya lalaki. Anabayagan na saan ka nagpasada. Idi kuan pimanaw da madlangan. Pero wagan anad ka.
Ken numabalin. Naglaylo ka pa ilaan. Ay narigatan. Mangliklik ka langan. Ang mga nudaytan ti pangtaday dia kalib-in partner ni Emma nga ibagbagam. Agyaman ng kitipat ng isakit yung kanya, Alan. Wan, amo kong ti aramidak. Anya? Talaga asan latangag sardang da dya sa iro Sa bagay, awan mat kit titi pagdanagak. Baro akmat. Ha? Ulila akmat na nadamang. Iso adyak kabutang timatay. Anya? Kasano ako? Uray, tako namat friend lang ti pangibilangam kanya. Di, nukas pangarigan tamatayak. Ipurwakan naknulatan iti petalo ti sabong. Anya? Ay, diyak ipalubos. Amom, no talaga nga orasan ti ipapatay mo. Pangasim. San mo nabaliksan mo? Diyak kayo tadang ganda ito. Narakop nakmatan. Diyak kaya't nga iti may kadwagon daway. Mapukaw ko ti ayat. Kaya't mo asawan? Wan, aklo na kung ta ayat mo. Ay ayatan kamot mo. Agyaman ak, Emma. Kasan tinapalabas ko. Mga nueson to ti... Di mon baliksan pa eh. Inayat ka. Karaman, tinapalabas mo. No asino ka iti umunaapan nakakita. Day tamat nan tinangrugyan day taan nasin aw apan nagayat ko ken ka. Agyaman ak mo. Emma, Ikarik. Ituloy ko ti agadal. Ngamin addakan nga inspirasyon ko. agyaman ak, Emma. Tay, kiss ko nga roden Anya? Sakto mo na nga. Ay, asan na mabaling Adamot pride ko ori kaskasan Kastagayam Sige, agsagana ka nga rod. Ay, Emma, umay mo na alaan to'y naluto adikat dito. Itag merinda kayo. Ay, ninanang. Mabitlaan Ay, banak ninanang di kusina. Inakalahan ti merienda ata. Agyaman ak. Nobyak matlahingan ni Emma. Anyaman dagiti panubok adumteng. No dumteng wano sumangbay tinadarisay nga ayat. Awan ti makaati pa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay apakasaritaan ni tibiyag. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot ko na kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.